Abana babiri nshoberwa Nyabaro mu Rubushenyi batungira ubuhuzi bwo kushomera busha ku rwa siniya yo kubanza kuza siniya ya kana. Twine kigenwa cyo kugira ngo twatireho abana b'inyuma, abana batine kiyamba konka bakunda gusoma kugira ngo icyanga cyitwa Nyabari kibasitumye none mwako bw'ibintu mukaga banga yakore by'imbabazi turine atune Masiyasi na Shanita kubahera school fees kurgumsini yawana mpaka msini ya kana abana zarwa ya Nyabware ke gumbara yitu zarizomo tamwe kiteka teko keki mukizuka abana banyu amwasigire nyuma bayamba kandi kuyambitwa bazira bazukuru twataraho sayibara hero sini ya kana ningera ngo mukama abahangaze kandi kumena abakozesa praise God because Nyabware president supported me. My dad told me that there is an organization called him. I want to thank you for supporting me. Okwatira haba kurigira abantu 17 nzarwa zo muri Nyabaro mu Rubushenyi abajekirwe CPI za Kamuzora batankireho ikigombe cya 2020 cyo kwatira abari mu mbera mbinke zibarabiremo. Aharimo group y'abana bashomwiro mwishomereri kurenga bijuka ngo bagaruke nyuma bakwatireho barumuna babo kujana aho barwe mu gace bargeremo ninga bacereho kandi ndapsima bazireba abana aba kurenga bakabarebera babasa kubashomesa no mana gabo make baheza primary school kandi bakoraje mu ntumba izima abeshitombere cya 2020 abo kumpereze biyanje mbe ndakumangwe n'iki kikubaho nanyinyi kampeni za komkirasi karenyeroza aho ndeba niza kubasa nkani izima abantu 2020 abo kumfatira ebareheje inani bakwasa mu offer ya scholarship eyumba handike tibiri by'amahurire kugira ngo twazambeho tugamije bwapana twakwasa abana be baraha abazireba bo twakwase baraha na headmistress twakwase baraha iyo koreka ngo school fees y'abana aba okurugerizo biza kuboneza surwa Nyabari 2020. Omuganda makuru abeja ishomero rya government eri Abiguri secondary school bashatagwize bigezo bya senior ya Mukago ubwo barukwebembera district yone ya Kamwenje. Jerezo tukumeni mbasana mukama aliyo mwezi wanje na wamasabati ya mamani akora 2011 tujyangu abantu bene mu bishenga bati kama ni byasibire APM stroke ICT kandi basise kubona points 15 ikibazo cyane uragenda kushoka petroleum engineering Ishomero ryabona abashomeye kandi rikashitamisa begigana bino mwabigezo bya senior ya Mukaga kandi yebembira beje tungira uboneri 19 obwa rukuratirwa beje bana batungira uboneri 18 abeje mshanje batunga 17 kandi nabandi bakoraje bakwinjitwe Kabiguri secondary abo kureba ngo abana bitu baseniya ya Mukaga bakozere kurundi munongo tubasize kuyayo mwana birayine points 19 kandi hati government ko promoting science mwana birayine sciences insima abashombesa because I have managed to score 18 points from the combination of make umumasi mbere nyine mubi mu entrepreneurship nyine mubi mu Kiswahili nyine mu Iboransha mero muronga aba points 9.6 na Mukaga muri Nyankore adi na Kiswahili stroke ICT nisima abashombesa bitabe bashombesa kurunji abeja bazire n'abashomesa basimire government hamwe n'abarukure byo bwegese abwo kubahemuko nekibayambira abeji bakabarukora kurungi itwe hanuya twina abashomesa bake ba government twina abashomesa 22 konki shomerere kaberiye n'abashomesa nshanju na 2 ekikomanyisa ngo abashomesa 50 abakubenda bashashurwa government tutubine konka bazire bakekoramo murumo bakwatanise na board na PTA
bagamba ngo hateje gap y'abashomeza 50 abana nibaza kushoma kweri nibashika so abazire bayikoramo umurimo kandi kuri secondary school isomero ya government insimba government yitwe nunge kwendera his excellence na member of area parliament Mr. Honorable Frank Tumwebaze na district leader team yona ya government as a school of government somero kasoko kutuletera batisha bari well educated well mastered also enough content kurango twakirizo mutabiko musomo batomotse batukandisa abeja babakizire kora jo mashomo ga science amakuru agasha kwa Ben Muhozi na Anthony Twine.